ahantu hura na D1 aka gapaki karimo PS 8 karangurwa ibihumbi 24 aka kose nahita nkamo akose D1 mubonye nahita nkamo aka kose k'ibihumbi 24 iyo ndirimbo Staki ikintu cyatumye nyikunda cyane 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 nkayikunda hari akantu yashizemo ngo nta makuru ufite ako kantu ngo nta makuru ufite karandyoye kugeza aho indirimbo numva nyishizemo muziki w'Uburundi nababwiye turi mu ntara y'Ububanza turano neza na neza bitwa ku Musenyi twe twabwiye ati dukorera mu bisata byose haba mu muziki haba mu mpira w'amaguru haba mu buzima busanzwe ariko tugomba tumanze tuganire n'abantu dushaka kuba duhuye tubabaze kubijanye n'umuziki cyangwa umupira w'amaguru twe turabaza ivyo bakunda hama duheze turabaze ko ibibazo bigiye bitandukanye ngaha turabona abanyakubaba bari mu modoka turashaka kuganira bamwe abafite umwanya kugira ngo twumve ibibavamwo nimba bakunda umuziki nimba bakunda umupira w'amaguru byose bavamwo mabuja bite byiza meze neza cyane natwe turameze neza ramutse ariko baradukurikirana kuri God Official TV ndabasuje cyane kuvuga ikinyarwanda umunyarwanda ndi mvange uri mvange okay hagati y'umupira w'amaguru n'umuziki ukunda iki ngiye nkunda umuziki cyane ukunda umuziki urakurikirana umuziki w'u Burundi ndawukurikirana niwe muririmbyi mu Burundi ukunda cyane nkunda D1 cyane D1 ubaguze na D1 bunyene nikiye kintu musaba yo gukorera ngiye namubwira kandi irimbira gusa irimbiri sitagi jewe ndayizi ku mutwe nende kuririmba nanjye nayiririmba turirimbire ko dufaye ko D1 iyi TV arayikurikirana kuva ku wa mbere gushika kwa Mungu bizomushikira nimbere naga contact kiwe turakagusigira mushoye kuvuga nta kibazo gusa nta jwi mfite ryiza nk'irya D1 nta na kimwe sikizaza kumva yuko twawe n'umukunzi wiwe turi bubanza ku Musenyi neza na neza turi kubera umukire akunda D1 no kuvuga ngo iyo ndirimbo Staki ikintu cyatumye nyikunda cyane nkayikunda hari akantu yashizemo ngo nta makuru ufite ako kantu ngo nta makuru ufite karandyoye kugeza aho indirimbo numva nyishizemo ubu rero D1 muhuye mu mitwe nta makuru ufise nahita mbwira nti nta makuru ufite uko nyine D1 nimba uri kurakurikirana God Official TV turagusavye uyu n'umufana wawe avuze ati ni mvange n'umunyarwanda kandi n'umurundi avuze ati akunda indirimbo Staki urumva ko ku Musenyi baragukeneye okay apera D1 niyo undi muri yinzu ukunda Satubi indirimbo y'ukunda indirimbo ya Satubi nakunze cyane ikanja mu mutwe nkumva yuko mukunze cyane ni indirimbo bita tayibagiwe okay twagara kuri D1 tugiye ko kunda D1 cyane twamaze kumva ko kunda D1 bamaze ko n'ibintu mwandika ko kenshi kuri social media yuko bataronka ibiteramo wewe n'umukunzi wa D1 wese abike abantu bategura ibiteramo kugira ngo D1 mabana ko abakunzi benshi azaronka ibiteramo nk'abandi nukuri ngiye kintu nasaba nuko nawe bajya bamuha ubwo bushobozi bwo kugira igiteramo uko ngiye ngo nkurikirana cyane D1 nkashakisha ahantu ushobora kuba nakumva igiteramo yakoze nkabura ko nanjye sinavaho namuteza imbere ku mafaranga menshi ko ntayo mfite akashobora gukora igiteramo akavuga ati jewe ndinjiza abantu ku 10,000 kandi 10,000 sinabibura ngiye ngabiterera ku bwa D1 nayatanga okay ntubaga ati garagaza amaranga mutima ku rukundo kunda D1 we bigenza gute amarangamutima nuko twahura nkahita mukubita inote ya veni ishushe ubunyene tubona umenga muri mu modoka ariyo n'umuvinyu uyu n'umuvinyu umuvinyu bita chance urabubona nawe ko utagasa umeze neza ahantu hura na D1 aka gapaki karimo PS 8 karangurwa ibihumbi 24 aka kose nahita nkamo akose D1 mubonye nahita nkamo aka kose k'ibihumbi 24 wote kumaranga kuko n'umunda D1 duhuye uwo muvinyu mesha mitandawo muha none ko twamaze guhura mbone umenga mu ruganda rukomakomeye kora promotion kinyobwa cyane
urakoze cyane. Uru ni uruganda bita Black General Limited, rukaba rukorera kwa Siyoni, hama tukaba ducuruza ibinyobwa byinshi urabibona biri ku muduga wacu. Harimo aya mashance, harimo yo bita whisky cocktail, harimo plaza, harimo amarikeri, harimo ni byinshi. N'inzoga y'ibitoki yitwa Mwaramutse wine. Amuto urimo oya twe dukora ibintu bihiye kuko nawe urabibona nawe ibintu bihiye akamodoka nazakuzura nguma nigabanya cyane. Okay, ijambo rimwe kuri D1. Ndamukunda. Icifuzo ni keke nimwifuza mu buzima bwiwe. Azagira amagara meza, guma duhaye imiziki myiza, tugumye turyoherwa nkuko muryohererwa. Akarimba kiwe I wish gashashura kazi. Narakabonye ako sindagafata neza mu mutwe. Nguma ndakabona nako nshaka kuzagafata mu mutwe nka Stark. Nka Stark. Mere tugushimire cyane. Urakoze cyane. Mugira mwamo wawe kandi muze mudandaze murongo. Na urakoze cyane. Asante sana. Ndashaka kuyaga na chauffeur ngamaza nkamura musa. Chauffeur Namahoro kwe. Makuru yawe. Namahoro. Natwe turashima kabisa mbonye mmenga mufise uruganda rumeze neza. Yego vraiment. Numva yuko nawe ukundikiye mu hagati y'umupira n'umuziki. Nkunda kaziki. Kunda kaziki nawe n'umuririmbyi kundi. D1. D1. Iyo virisi D1 yasize mu banyagihugu ni nyabaki. D1 nawe wamukundiye iki? D1 namukundi ubustari bwiwe. Ubustari n'indirimbo ziwe kweli. Ha mu modoka none uvuze indirimbo za D1. Ego. Niko yabanyivya kabiri itika niko nari ifite zirimo nyinshi. Hano mutemerekeza. Tugiye ngaha ku muntu zenya Ibubanza. Aramugira ugenda kuyiza. Ego twe. Abakunze sana. Merci. Asante sana natwe turabakunda cyane kuri God Official TV ndetse no kuri Ejo FM hose turahakorera. Mubawe cyane. What's up guys? Nababwiye neza na neza ko turi bubanza ku Musenyi n'ukuri kw'Imana umuririmbyi bitwa D1 sinzi kintu yahaye abanyabubanza. Kare twawe n'umudamu avuga ati je nkunda D1 unaho ndi kumwe n'abana bambye ati twe gute tuvugije indirimbo ya D1 ngo tuyitambe duse tuyitambe ntituvana ngaha je rero ngaha nkuko je ndi umutekinisiye ngenana indirimbo z'abaririmbyi bose connections zimazuguruye nta ndirimbo nimwe nsaba ngo ndayibore. Aha rero ndi kumwe n'abana ngenda bashima indirimbo ya D1 hano bayidutambere. Let's go watoto wa Bubanza muko fresh.